Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Leta z'ubumwe za Amerika zakoze impinduka mu mitangire ya viza zihabwa abanya-Uganda, aho yagabanyije igihe bazamara kiva ku myaka 2 kigera ku minsi 90. Ibi bivuze ko abanya-Uganda bifuza kujya muri Amerika bazajya bemererwa kuguma igihe gito cyane ugereranije n'uko byahoze. Ni icyemezo cyatunguranye kinateza impaka n'impungenge cyane ku bantu basanzwe bakora ingendo muri iki gihugu mu buryo buhoraho cyangwa se abifuza kumara igihe kirekire. Ambasade ya Amerika i Kampala yemeje ko izi mpinduka zireba cyane viza zihabwa abantu bagiye ku butembere, impamvu z'ubucuruzi ndetse n'abajya gusura imiryango. Izi mpinduka ziraza kugira ingaruka zikomeye ku bantu basanzwe bajya muri Amerika kenshi kubera impamvu z'ubucuruzi cyangwa se bagiye kwivuza. Benshi batangiye kugaragaza impungenge haba mu bijyanye n'ikiguzi cyo gusaba viza kenshi cyangwa se n'umwanya bitwara. Ambasade ya Amerika yasabye abantu bose basaba viza gusoma neza no kubahiriza amabwiriza, kuko buri viza izajya igaragaza neza igihe nyirayo yemerewe kumarayo. Ubu ntiramenyekana niba Uganda nayo izasubiza Amerika ifatira ingamba abenegihugu babo bashaka kwinjira ku butaka bwayo. Hagati aho Minisiteri y'Umutekano w'imbere muri Uganda yasabye abagabo muri iki gihugu kutihutira gupimisha uturango ndangasano bafitanye n'abana babo cyangwa se gupimisha ADN ngo bamenye niba abana bitirirwa ari base koko. Imibare y'iyi minisiteri ivuga ko abagabo bapimisha ibizamini bigaragaza ko ari babyaye abana 98% basanga atari base. Ikinyamakuru The Observer cyavuze ko umuvugizi w'iyi minisiteri yavuze ko abagabo benshi biharaje gupimisha ADN, ariko ngo muri 98% basanga babekera atari bo base b'abana. Asaba abadafite umutima ukomeye kurega ko yobaza bapimisha. Uyu mutegetsi yavuze ko abagabo benshi baza gupimisha abana bari mu kigero cy'imyaka 15 basanga atari bo bose bagataha imitima yenda kumeneka. Abasaba kujya babapimisha bakiri impinja, nabwo bigakorwa n'umugabo wumva ko afite umutima ukomeye. Iri pimisha ry'abana muri Uganda rije nyuma y'urupfu rwa Depite Muhammad Segirinya, kuko abana 9 yabyaye muri urupfu rwe basanze bane gusa ari bobe, abandi 5 atarabe. Nubwo abagabo bari bakunze gushaka kumenya niba abana bitirirwa arababo koko muri Uganda, abagore muri iki gihugu nabo bari gupimisha abana bashaka kumenya niba ari banyina koko batarabaguranye kwa muganga ari impinja. Imiryango muri Uganda iri kugirwa inama yo kureka iripimisha, kuko ingo nyinshi zishobora gusenyuka kuko benshi bari gusanga abana atari ababo kandi biri no mu nzu z'abakomeye. Iyi minisiteri yasabye badashobora kwihanganira ko badapimishije ADN ko bajya babanza kuganira n'abajyanama b'ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo bafashe kugenzura amarangamutima yabo. Naranganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Manzikuru FC ryashinjwe n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa kwica abaturage babo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa FC Lawrence Kanyuka yasobanuye ko abaturage biciwe muri Gupfuma Chirunga muri teritwari ya Kabare tariki ya 12 Nyakanga. Tariki ya 12 Nyakanga izi ngabo zishe abaturage bane muri Gupfuma Chirunga. Ati ibi bikorwa bigaragaza neza ko leta idaha agaciro ibiganiro bikomeje ndetse n'imigambi bibi bifite. Societe civile ikorera muri Kabare yasobanuye ko mu bicwa harimo abarimu 2 bigisha mu ishuri ribanza rya Kabare ya mbere bari bavuye kuri site yakusanyijwe ibizamini bya leta mu gace ka Canya. Kanyuka kandi yamenyesheje abanyekongo n'umuryango mpuzamahanga ko leta ya Kongo ikomeje kurunda ingabo n'intwaro ziremereye hafi ibirindiro bya M23 bica amarenga kuri kwitegura intambara. M23 iteguza ko hashobora kuba intambara mu gihe na leta ya Kongo bakomeje ibiganiro biri kubera Doha muri Katari. Ku rundi ruhande ariko Sahel Work Zeudi wa Ethiopia ndetse na Catherine Samba Panza wategetse Central Africa bagira uruzinduko rw'akazi muri Kongo Kinshasa. Zeudi na Panza bari mu bahuza 5 bashyizwe n'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba yase n'Afrika y'Amajyepfo SADC kugira ngo bafashe abanyekongo gukemura amakimbirane bafitanye. Bakiriwe na Minisitiri w'Intebe wa Kongo Judith Suminwa Turuka na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kayikwamba Wagner ku munsi wo kuwa mbere. Panza yagaragaje ko na mugenzi we bashyigikiye amasezerano Kongo yagiranye n'u Rwanda babifashijwe na Leta z'Ubumwe za Amerika, amya ko ari intambwe iganisha abaturage ku mahoro. Zeudi yashimye amasezerano ndetse n'ibiganiro bya Doha bihuza leta ya Kongo na M23, asobanura ko ari byo bireba n'ibibazo by'abanyekongo mu buryo butaziguye. Yagaragaje kandi ko icyizere ko gahunda ziwe n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe zafasha abanyekongo kubona amahoro. Uruzinduko rwa Zeudi na Panza rukurikiye urwo Olusegun Obasanjo wategetse Nigeria na Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya. Bagire muri ibihugu byombi bose bari mu bahuza bashyizweho na EAC ndetse na SADC. Hagati ariko Minisitiri w'Uburezi muri Kongo Kinshasa Issa Maru yaciye iteka ryemerera abana b'abakobwa batewe inda bari ku ntebe y'ishuri ko bagiye kujya bemererwa gukomeza amashuri bitandukanye n'uko byari bimeze mbere. Muri iki gihugu gutwara inda ku ntebe y'ishuri byafatwa nk'ikizira ku mukobwa utewe inda agahita yirukanwa burundu. Uyu mutegetsi yavuze ko hagamijwe guteza imbere uburezi budaheza hagati y'abahungu n'abakobwa. Umukobwa watwaye inda ntawe uzongera kumwirukana mu ishuri, agomba kwiga gukora uburenganzira bwe. Ibihugu nka Tanzania byari bifite amategeko akomeye nk'aya yabuza abana b'abakobwa batwite cyangwa se babyaye kwiga, ariko no mu myaka mike ishize barabihinduye. Bose bemerewe gukomeza amasomo nta kindi kirebweho. Iyi ngingo yakunze kunengwa n'amahanga bavuga ko ari ukazi ivangura rishingiye ku gitsina. Abana b'abakobwa barirwa mu bihumbi muri Kongo Kinshasa babuze amahirwe menshi yo kwiga bitewe no gutwara inda zitateganijwe. Agaseke k'amakuru mu karere ngafundikire muri Kenya. Abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Manasiko umunyamabanga wa leta Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kenya Bwana Musalia Mudavadi yemereye Abafaransa ko igihugu kikirajwe ishinga no guteza imbere imitegekere yubahirije amategeko, nubwo bwose hari inenge zagaragajwe mu gihe cy'imyigaragambyo mu minsi mike ishize mu muhango wo
yifatanya n'Ubufaransa kwibuka imyaka 150 ishize ageze muri Bastille yifashwe. Mudavadi yavuze ko imyigaragambyo yashigisha igihugu yabahaye amasomo bakwiye gusangiza amahanga, asaba abashoramari kutagira ubwoba Kenya kuko irajwe ishinga no kugendera ku mategeko, kuko abanyakenya banabishyizeho umukono mu itegeko nshinga batoye rya 2010. Nubwo umunyamabanga wa leta avuga ko igihugu kirajwe ishinga no kurushaho guteza imbere demokarasi, ariko mu gihugu imbere abarwanya ubutegetsi batangiye kuvuga ko batizeye ko amatora ya perezida ya 2027 azagenda neza, ndetse batangiye ubwo bagize komisiyo y'amatora yashyizweho na perezida William Ruto nka Fred Matiang'i bamaze gutangaza ko bazahatanira intebe y'umukuru w'igihugu. Yavuze ko bagize iyi komisiyo n'ibibeshya bakazana urugori bitazagenda neza, ngo amakuru avuga ko Ruto yabarashyizeho abantu bashaka ko bazamwibira amajwi mu matora. Ku rundi ruhande ariko kandi harimo abanyapolitiki bakomeje gusaba ko perezida Ruto yegura kuko bamushinja kuba nyirabayazana ibibazo igihugu gifite. Nka Depite Gatoni wa Muchomba yatangaje ko ukurikije ko ubuzima bwahenze mu gihugu, ruswa y'imonogoza mu nzego zose z'igihugu, guhungeta abanenga ubutegetsi no kwica abigaragambya byamaze kurangira kwihanganira Ruto ngo igihe kirageze ngo yegura agende. Perezida Ruto arasabwa kwegura nawe ntakozwe bene izi mvugo kuko avuga ko igihugu gendera ku mategeko kitewe bunyeshyamba, abashaka ko agenda bakwiye kubicisha mu nzira zizwi na demokarasi. Uyu mudepite yabaye inkunga mu ryari Gatiga Shagwa Service Perezida yavuze ko Ruto atazahabwa amahirwe ya manda ya kabiri, ashatse yabapakira utuntu twe yitonze 2027 ikazagira asubiza abanyakenya ibiro byabo kuko guverinoma y'u gucuranwa isahura umutungo wa leta. Gatoni wa Muchomba yavuze ko ikizaba cyiza kuri bwana Ruto ari uko agomba kubanza kuzana umutungo wa leta yanyereje bakazayifashisha baziba icyuho yateje mu matora ari imbere arangije manda. Perezida Ruto akunze kuvuga ko ntako atagize ngo gukorera igihugu neza, ahubwo ahura n'abamurwanya baterekana hava ibisubizo by'ibibazo bamushinja guteza igihugu. Hanze mabwire ko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasabye inteko ishinga amategeko kongera iminsi 90 kugira itegeko rigena ko igihugu kiyoborwa nk'ikiri mu bihe bidasanzwe rigomba kumara. Bivuze ko manda ye nk'umukuru w'igihugu ishobora gukomeza nubwo yarangiye umwaka ushize. Kuwa mbere bya perezida muri Ukraine byakirije inteko ishinga amategeko umushinga w'itegeko usaba ko igihugu gikomeza kuyoborwa mu bihe bidasanzwe kugeza nibura tariki 5 Ugushyingo uyu mwaka. Kuva intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya yatangira gufata intera mu myaka 3 ishize, Zelensky yashyizeho ibihe bidasanzwe ingamba zo gucunga umutekano. Itegeko nshinga rya Ukraine riteganya ko amatora batemewe muri ibyo bihe, ibyatumye Zelensky akomeza gutegeka. Abatavuga rumwe nawe barimo n'uwahoze ari perezida Pyotr Poroshenko, amashyirahamwe yigenga, imiryango mpuzamahanga ishinzwe gukurikirana ibyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ndetse n'itangazamakuru mu burengerazuba bagaragaje impungenge ko ububasha Zelensky afite muri ibi bihe by'intambara bushobora kurandura burundu ubwisanzure bwa demokarasi muri Ukraine. Ikinyamakuru cyo mu Bwongereza The Economist girutse gutangaza ko leta ya Ukraine iri kugenda igana mu miyoborere y'igitugu, aho umuyobozi mukuru bya perezida Andriy Yermak agaragara nk'ufite ijambo rikomeye nk'ifatwa ry'ibyemezo. Ubushakashatsi bwo mu kwezi gushize bwerekanye ko Zelensky ashobora gutsindwa mu matora na General Valery, umugaba mukuru w'ingabo uherutse kwegura. Uburusiya bwavuga ko budafata Zelensky nk'umuyobozi ufite ububasha bwo gusinya amasezerano mpuzamahanga, bukavuga ko ibyasinye bishobora kudahabwa agaciro kuko ari kubutegetsi mu buryo bunyuranye n'amategeko. Hagati aho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko bajwe n'imitwarire ya perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu ntambara ya Ukraine, ariko ko atareka burundu kuganira nawe. Mu kiganiro yagiranye na BC, Trump yavuze ko yigeze kwizera ko ari amahirwe yo kurangiza intambara, ariko buri gihe ibintu bijya ku munzani mubi. Atwari hafi yo kugera ku masezerano n'inshuro enye zitandukanye, ariko buri gihe hagakurikiyeho ibitero bishya. Yavuze nyuma y'itangazo rishya ryo kohereza intwaro muri Ukraine, anashyira igihe cy'amezi hafi 2 ku Burusiya ngo bucerekeje intambara bitari byagashyiraho ibihano bikarishye by'ubukungu. Trump yashimangiye ko nubwo yigeze kunenga NATO kuri ubu yabonamo imbaraga n'ubushake bwo kwirwanaho, ati NATO irimo kwishyura ibyo ikeneye kandi irakataje. Yanagarutse kuko yarakose igitero cyamugabweho muri Pennsylvania umwaka ushize. Yavuze ko adashaka gutekereza ku buryo cyamuhinduye kuko ngo ari ikintu cyahindura ubuzima burundu. Yavuze kandi ko arimo gukora ibishoboka byose ngo ashyireho gahunda yo gushyira y'umukira benje muri Amerika mu buryo bunyuranye n'amategeko. Yavuze ko ibihumbi bamaze koherezwa muri El Salvador no mu bindi bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo. Trump yanatangaje ko yiteguye kugira uruzinduko rwa kabiri rw'ikirenga mu Bwongereza mu kwezi kwa Nzeri, aho azahura n'umwami Charles wa gatatu avuga ko amwubaha cyane. Iri tangazo rije mu gihe Uburusiya bwongera ibitero bya drone na misile mu mujyi wa Ukraine, bikaba byaraguriye cyane abasivile. Perezida Putin avuga ko ashaka amahoro, ariko ko intandaro y'intambara ikwiye kubanza gukemurwa. Reka nsoze mbabwira ko guhoberana kwa perezida w'inteko ishinga amategeko ya Kongo na vice perezida w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda biri mu byaranze umunsi wa nyuma y'inama 50 ry'abagize inteko zishinga amategeko z'ibihugu bihuriye mu muryango wa Francophonie yaberaga i Paris mu Bufaransa. Vital Kamerhe na Musa Fazil Harerimana bakomeye mu mashyi n'abagenzi babo barenga 200 bari bitabiriye iryo huriro ry'abagize inteko zishinga amategeko zo mu bihugu bikoresha igifaransa. Iriho rivuga ko imirimo yaryo yatangiye kuwa gatatu ushize igasozwa ku cyumweru gishize. Yakize umwihariko ku mwanzuro ureba akarere k'ibiyaga bigari. Mu myanzuro yemejwe n'iyo nama kureba aka karere, iyi nama yemeje ko ishyigikiye amasezerano y'amahoro ya Washington hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa yasinywe mu kwezi gushize n'umuhati wa Togo n'ubumwe bwa Afurika muri ubwo buhuza. Iriho nta gihugu ritunze urutoki ryavuze ko ryamaganye nta rujijo kwinjira kw'ingabo mu kindi gihugu no gushyigikira imitwe yitwaje intwaro. Rivuga kandi ko risaba kuba ubusugire bw'ibihugu by'akarere no kutavogera imipaka nk'uko biri mu itangazo ry'imyanzuro yaryo risubirwamo n'ibintu ntaramakuru by'Abafaransa
AFP. Iro rivuga ko ryashimye amagambo y'amahoro guhoberana kwa kivandimwe hagati ya Vitali Kamere na Musa Fazil Harerimana kwahawe amashyi n'abari bateranye n'abakuru b'iri huriro. Kuri uwo munsi wa nyuma w'iyo nama, Vitali Kamere yavuze ko igihugu cye cyiteguye kubaka amahoro n'umuturanyi wacu u Rwanda. Yavuze kandi ko witeguye kubabarira ariko ko hakenewe ubutabera. Musa Fazil Harerimana yavuze ko u Rwanda rwo rwiteguye gushyigikira imihati yose igamije amahoro. Mu gihe iri huriro ryashimye umuhate w'ubutegetsi bw'ibihugu byombi wo gushaka amahoro, haracyari intambwe yo guterwa mu guhagarika nyabyo imirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Kuva mu ntara z'icyumweru gishize byavuzwe ko impande zishyamiranye Ventura n'ingabo za leta zirimo gushyira ingabo nyinshi ku mipaka yabo zigenzura, mu bigaragara nko kwitegura imirwano. Impande zombi kandi zishinjanya gutangiza imirwano ya hato na hato igenda yumvikana impande zombi zigabanira mu ntara kiva amajyaruguru n'iyepfo. Ibyo biba mu gihe ibiganiro byo kugera ku mazina y'amahoro hagati ya Ventura na leta ya Kongo bikomeje iduha muri Qatar, aho bivuga ko abahuza Qatar na Amerika bifuza ko impande zombi zigiye kubwumvikane muri iki cyumweru. Intumwa za leta ya Kongo iduhaze kuri Nasumbu Sita Mambo, umwe mu ntwaro za perezida wa Kongo Tshisekedi, mu gihe uruhande rwa Ventura zikorana na Benjamin Mbonima, umunyamabanga w'uru rya FCM Ventura. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa ivuga kandi ko Jacques Chabani, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Kongo, na Vincent Biruta, minisitiri w'umutekano w'u Rwanda, nabo bakiri Doha batumiwe n'abahuza gukurikira ibi biganiro.